Waita karibu sana, karibu kairi mutegeri wa Meru TV. Tuedhuru tukimurikaga na gutegera nkathiti ndani ya Meru TV mangathitini. Kiri nkathiti ya The Standard ngategera nkathiti ya The Standard karatasi kambere karatuga gane karatasi karaka tumagiro kwendia nkathiti ikathirito gakiandikwa rito rinene sana baugete exposed karatasi kambere baugete exposed na bethra bagika mbicha tia antobraba kwirikana bari ndene thirikari kana bari tumiro ni thirikari gutigira niba kuangaratania maandamano jareja kubangwa ntuku ya ruju ukona mbichi ya mtogoto wa Antonella Kakuko ni UDA propagandist kwena Calvin Okoth uraithi kena monota gaucho nyawe na arige mbicha haja ukona Don Peter Kamau no UDA propagandist kwena William Kamuket uju mjumbe wa nara antereche tiati nyawe kona mbichewe bandikite uzum ugeta kareta guns ni bandikite haza kwena ungio kumanyakata Elizabeth Waithira kana achitaga Liz Wasakaja nyawe no mwa baba ku mutaka karatasi kambere kinyakare na mbicha etia orea antu baba na bange bakwaliendene mutandao ja WhatsApp bakibanga njira cya kuthangarania mushemaniyo kana maandamano ja Gen Z jarigiri kwithirwa jagititho na mbere ntuku ya igoro ikaratasi ne kambere nero kona the Standard barekete ku expose kana kuonania mbicha cyaba mu bantu baraba kwerekana ibabangite kana bakubanga gochwa guns na gochwa antu bakwangaratania maandamano jaja na kuja tuma jateka ya thiri ni ikaratasi kambere rokero na roka kuga Rugono runa jirenda aja matukaza tuwero naga karatasi ne gatunam na karatasi ne gatutano. Totonye karatasi ne gatuirim nkaditi rere njare na chia kwa ne The Standard kagita na gakam. Baruga na ande koti gukurukira njaji Chacha Mwita ne kuga ati chief uranto bakogitwa chief kiremesara kuma kire the gross salary eute kanane giuta tena watho Wamanto jegie ogoti. Baruga chief deduction from gross salary violates a tax law. Ojo ni kulingana na koti ni irarekere na kugojo. Akiritam wathobobo njandi Chacha Mwita ugeta atake chunchikia ejerega tanta mugwanja ithano kira kiombaga guitokere gross income ezim negweta giuta tena watho boigie ogoti kire kira mtu athagiro akiona mono nto barabandikwi kwa hiyo rugono karona karatasi ne gatwere makire manto zege kugitwa shifu iria igitawanike ndaga tederia muntu kagita na kara kwenda gweta gucho utungata kiri esibitari o karatasi ne kauga twere ukona mbicha ya mwana wizikene ta Margaret Wanjiru imwana orari na miaka 3 na ro kurikana neka aroragirwe kana oragirwe ntuko ya kiumia karatasi ne kauga twere baruga police bogeta CCTV footage nione niege ku kia mwana ozo kana ne tumirete kuona ni ure mwana ozo mbere kwithirwa akiuragwa rugono rukaro ni karatasi ne gatwiri baruga kamera ireria eki akwena kanisa ya PCA Shalom Muchanganyiko Church na are Bahati Nakuru County nera atumiro nayonania ure mwana ozo kwetwa Margaret Wanjiru ombere kwithirwa akiuragwa kulingana na polisi komanda wa polisi wa Bahati ejikena Liz Washira augete achonkoni karama abitha bakuthitho chonkoni baratumire kamera isa CCTV na bomba kumenya ura waragere mwana ojo imware wa miaka 17 nombera koraga akioraga mwana ojo wa miaka 3 mwere jo mwana ojo jombere kodro jo kikwatagana jo tei akwena kanisa narana ande CCTV echikuonania mwana ojo ombere kodro akijokuwa ni mware wa miaka 17 amwikia anto kwena gotena anto omba kodro akimunyita na moraga borisi bakuria mware ojo nikioragera mwana ojo augitewe neka amume atwire amenete kana gaka yes irugono karona enande kuririkana kamera cha CCTV ichi kiratumira borisi bamenya uria oragere mwana ojo ijikana Margaret Wanjiru wa miaka 3 na oragi ni mwari ukwirikana ni miaka 17 na mwari ojo nekirimpine kagitene agaka irugo no karona njira indazama karatasi ne kaum gatwiri karatasi ne gatudatu kuriro na ndimo ntuzege kubanga aritwa baraberege iri kudura bagetonya grade 10 mwaka twitete
kurero gukethera kwina kigomano kia arimu ba machukuru kana bara beta secondary schools heads arimu bara barungamite chukuru che secondary bonde bakethera bara na gikaro ikira bethagira bara na kio omwaka nare antere che Mombasa ito wa Kenya Secondary Schools Head Association Conference ike na monota kesha karatasi katatu karuga at least arimu akana arungamire ba arimu ngirimo gwanja iberege rikwethera bagetage karogiki kire nande gukwirikana mantu jaja kariyo mono i transition yarito kuma grade 9 gweta grade 10 gekurikania arito ba grade 10 ikedro iri history nonto bakedro bakedro baba mbere buru gotonya guambiria mobango jojo CBC neke na bagatonya grade 10 mwaka 2010 kuringana na chairman wa Kesha yiketa Willy Kuria augete bagatumira gekaro kiki kumenya bakaibanga kagita na karachukuru cha secondary tietereta kwa mukira aritwa ba grade 10 kumenya manto nkoroki karatasi ne gatodatu then nkaziti u ya The Standard karatasi ne gatona na karatasi ne gatotano baruga Gen Z revolt 1 year later. Gen Z revolt 1 year later. Mwaka jumwe inaanda jote takogitoka nyuma ya maandamano jaraja dhidhino ni kikundi kia mbeo mbedhi kia Gen Z. Maandamano jaraja ariza manene sana cha kurekana na finance bill ya mwaka mudhiru ira ya tumire kinyara isuwengo omba kwethirwa akithikira kikundi kia mbeo mbedhi. Karatasi na gatona na gatotano baruga nkatheti ya The Standard ntukwe narua nithirite ikirekeria mbicha tia bamwe bantu baraba kwirikana ne bagwika mibango kana bakubanga gochwa guns baraba gatonyera maandamano jantukwe rojo jaraja bangine ngikundi ka Gen Z kuringana na karatasi ka gatona baruga kwina bamwe bamabitha ndani ya State House baraba gweta powerful State House operatives na nkoroki atongeria kuma Rift Valley na bamwe bande ko bakiama ke UDA barerekana babam ibamwe baraba kubanga gutigirane bakuthangaratania maandamano jaraja kurekana neza thiri ja Gen Z jaraja rigiri kwethirwa jakithithika ntuku ya rojo ngathete The Standard ni gereti kuritambicha chiao na nkoroki yeita screenshot chia ura antobaba bakwethira bakiara ya ndene ya mitandao kana ndene ya WhatsApp baruga ati kinyanyomba tia nteto na andikiba nteto baririkana kinyabo bari ogwatine nontu ibonekene kwethira bakikwataga mbaru mono mantu jage Gen Z oraba gwititha na mbere hona ndi ire kona karatasi na kaugatona na gatotano gazeti iruga na ndene rekiti kumenya kuita marieto na kinyambicha chaba mabantu baraba kurekana ibagweka mebango agochwa guns na nkuruki kwageria kuthangaratania michemanio ya mbeu mbithi ngategera kwena screenshot iraanza mutegeri kwena muntu ojo kire WhatsApp yare tieta The Don Peter aruga na Kiswahili aruga mimi naeka open bill kwa vijana wangu kila mtu alete kila simu unaleta na kupea 5000 hiyo screenshot ira Standard yoneni kwa muntu choite vijana na bera batunya mbeu mbithi thimu na thimu iroke jani oka nenkero ngiri 5 hii mocha screenshot iri kuonekana aja Dennis Utumbi kwena screenshot ya wazam aruga good people focus it is not over till it's over then we engage gear 2 hii ni mocha screenshot mutageri ya expose ito ntukwa narua ne kazeti ya The Standard kwena chief of staff Felix Kosgei office augeta kire screenshot yawe as long as the snake is still alive never drop the stick generally is screenshot ira chedre to chike muri kwa ntukwa narua na sura tia bamwe baba bantu baraba kwerekana iba kugeria monoko chwa guns na gochwa ikundi be gutigera ne bakuthangaratania na kuthira nikenda gutekethera kuri na thiri kiri maandamano ja mbeu mbithi rugono ruru na ndire ndaza ukarona karatasi ne kaugatona na karatasi ne gatutano tore amanto jage Gen Z revolt nya karatasi ne gatutantatu na kama gwanja araba kuga Juni mwaka muthiru magirija mbeu mbithi nyaba umere na beta kiri street irenjere mwa kurekana na utongeria na nkuru finance bill mbeu mbithi baba barerekana bakamatete thimo bakamatete placards chiandike marietwa
bageta taka nonto bwa police brutality wagi bwangoge na mahantu zange kathumba nande kurerekana miari 12 gukuruka nande na gikundi kike ambe ombethe baruga bado batero na maugaruruku jara bendaga iro no karona karatasi na kauka mugwanja araba kwa Gen Z revolt 1 year later kere maandamano ja mwaka muthiru gatheti ya Naro naandikite imwe cha demands iria Gen Z bendaga iri kwerekana munkatha ii chitumbite kuthira chikeingwa kiambere ebandikite ibendaga Rais William Ruto atiaberi obicine gatheti ya Naro ikiugaga Ruto bado ari ofisine kou ni kimwe kiria gitainganwa kiabiere ibendaga cabinet on the dissolved status gatheti iriuga a few kana pamwe ba cabinet bo bambere kuthaba kibutwa na bange bathithora reshuffle kwa baruga bado nyabo butainganwa ebonge Gen Z bendaga withdrawal ya finance bill ya 2024 iziririkana ni athitherwe na bill yu ni eberuo Gen Z bendaga kwenekirwa manto jagi mutolere kana reduce cost of living and taxes arana ndiko kwerekana akire manto zeta intota maguta stima na irio bado ibi kwendo maguriza riguru kenge bendaga ni kuthiria police brutality na ndikirage kwerekana bado kwanza bobo botubu botayengwa buru manto jagie kwandikwo kuriro bado gutena major employment kwou bandikite manto jara jonde Gen Z bendaga kire maandamano jala last year na boga kirja jonde thirikari tumete kuja ingia na nande no joka ire Gen Z bagachokera kire maandamano kuringana karatasi kaka kama kwanza ngatheti ya The Standard Tukere kageria kwina riboti irikite na kurekerua ya kuonania ura polisi bethritwe bakitumira mainya jao nkuruki ya ura babatere gutumira riboti iti irekeretwe ni gikundi gitege githirikari kizikeneta Independent Medical Legal Unit IMLU na baruga ati ni kwithirite kuri na ikuo 63 anto kugwatwo migwata kana abductions 63 na anto 26 bethirite bakiorana munkatha ibatironekana na nkuruki anto 600 ibombete kuthira bakigurarua kwa kagita kara kuthirite kuri na kuchanio gategatega Kenya na mabitha ba polisi kagitene ka maandamano rekono rukaron karatasi nege 11 ikire ripoti rere kite kurekerwa ni IMLU ire kuonania iretwa human rights violations committed by security forces kire maandamano ya 2024 makarika kana ndagotara ndakuira kwa arena 63 deaths 63 abductions 26 missing and more than 600 injuries ni ripoti irikite kurekerwa yegiye nyuma ya maandamano ya 2024 kwena kanisa aja karatasi nege 10 na toire kanisa ere mwandiko wa chiringi ngiri 800,000 no ntobako mbuta koti iretagagira manto ja ande kwa iretigera Employment and Labor Relations Court nire takanisi ya mwetigere ekurea umwa mwandiko wao 800,000 nekera koti kuga abutere ngugi batethinga terete mutaratara jo batere Justice Anne Mwaure akirita wathobobo ariuga kanisa ya Seventh Day Adventist Church na ara Central Rift Valley Conference itabatara kubuta mtojo ngugi ya butere mtojo kana ta Jessica Egeshare nikira gukwerekana abutere nontonerwe na gukara kana na gukara kiwendo na umwe wa colleague wa wenda ne ngugizi na ndikisi yeje nirathirire na Jessica Egeshare koti yugana nkero 800,000 ikanisa yeje SDA no ntoboko butwa over alleged love affair. Tukirekeria ngatheti yetu Senior Counsel Paul Moite karatasi nege 13 Senior Counsel Paul Moite ntukwegoro nararombere njanji bathatu kana njanji egutigira nibako thitanga kana nibako bunga Rais William Ruto Attorney General Dorcas Oduor na mutongerio wa Ritingogi Felix Koskei kwa miaka 2 no ntoba gweta giuta tena na watho bokoti kuringana na Muite arenda Rais Attorney General na Head of Public Service baingiro miaka 2
nonto bagweta giuta tena watho bokoti agite na kana bombere kwithira ba gazeti marietwa jama bidhaa kana kamishina batantatu banki ya maithro na miankata ya IBC kuringana na mwite aruga babo bwari giuta tena ora koti yari kuga na rais na ntobo bangena kuthomera ibetere nambere na ku gazeti marietwa jaja ko nonto bagweta against the court kana contempt of court babatere kubungua miaka 2 kuringana na senior counsel Paul Mwite. Ntukwa narwa tokerekia mbicha ya katuni ntukwa narwa aruga what he said, what we heard. What he said, even the national park must be used to develop Nairobi. What we heard, even the national park must be grabbed to envelop Nairobi. Mbicha ya katuni mbugaga iwe ngome thomaga ogachi ojoreria ntukwa narwa na mbicha muntu ekirete nguo ile ya chekotu ile chepapu na mtoja na briefcase na mbecha mbicha ya maruga what he said mbicha ijira kuga what we had waiguranka theti ogachi ojorerio menye no hu kugo nikenda ukamba kwithirwa ukimenyaga au nango ikira gatanta mantojagie eje the standard mutageri ogata korata togachokera na manto nkroki. Dedea turataukirwa ni umwe wa endo betu nitujuragwa ni kithiki kuringika kunene hamwe na nkoji cia nkoro gwitikira wendibo mwathani Murungu hamwe na bo nitwambairia kuibanga kubate aria muthia na rugendo do ndwambairia ja Cool Breeze Funeral Home ijineo mogenjeru Brumeru iria iri mwekano jo barabara Kirachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabareni ya kuerekera na Nyuki. Cool Breeze Funeral Home nitujanaga utungata tabo gweka meri na kugeta postmortem na mareijetu nija kuguna mukojo waku tori na gontogo kunene na kotheru gwa gweka meri gari cha ukamata meri na kinyama thandoko nitoboraidia na kumeria baria bataukirini endo bao na njira ya kubaridia mbere ya tuterothora na kirombero gietu tori na parking ya kongana restaurant na minimart aria ateja betu baurukaga beterete gutungatirwa kumenya manto nkoroki toriongera ubichine chieto Kirachene Meru kana toringire thimo gukurokera namba iji 0798715653 ubichi chieto irugoragwa mathaa 20 na